Cinquième point, discours du représentant du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Télimélé, Dr Alpha Mohamed Diallo. Sixième point, discours du secrétaire général préfectoral des affaires religieuses de Télimélé, El Hajj Ahmadoul Télibo Diallo. Septième et dernier point, le discours du représentant de Monsieur le Prophète de Télimélé, empêché. Et nous allons terminer cette rencontre par les bénédictions qui seront faites par les imams, n'est-ce pas, de la mosquée de Kourli. Donc, haray musidɓe julɓe tedduɓe hino ɗo tolodal men ngal no yarata no haray ko adi kon fuu ko présentugol hollutugol jama seeniɓe ɗo ɓen nokkubaɓe men ardaniɓe ngal ɗo tumbodira haray noon ko homɓe waɗanta en ɗum ko kamɓe maketeɓe ɓen El Hajj Ceerno Mahmoudou Diallo. Haray si ɗum ɗon yawti toɓɓere hikkinde ɗon nden ko sannugol tolna ɓeɗo seeniɓe nokku fof kaɓe ɓaŋuri haray ko halfinɗen ɗum ko imam ratib kolli on ɗo El Hajj Boubacar Niabeli Diallo. Haray si ɗum ɗon yawti ko maku kamɓe e seeniɓe ɗo iwi ka sous préfecture ji iwi e district ji ɗin e quartier ji men ɗin Télémélé ɗo ɓe ari ɓe tawda e nde ɗo jande dinayankore haray ɓe jommitete maku goto e maɓɓe maka e inde maɓɓe ɓe fof. Haray si ɗum ɗon yawti ko maku kamɓe ardiɓe au séminaire de formation ɗo haray ɓe make docteur Mouhamadou Wuri Bari. Haray si ɗum ɗon yawti ko maku kamɓe représentuɓe ɗo président délégation spécial on haray ɓe make docteur Alpha Mohamed Diallo. Si ɗum ɗon yawti haray ko maku kamɓe secrétaire général préfectoral affaires religieuses on halfinaɓe dinaji ɗin e nder leydi men Télimélé ndin ɓe make El Hajj Ahmadou Wuri Télibofi Diallo. Haray si ɗum ɗon yawti ko discours kamɓe lontiɓe monsieur le préfet. Monsieur le préfet wano ndeloɓen noon hiɓe jogii muradu ko tawata empêchiɓe hewtugol ɗo kono représentant maɓɓe on seenike ɗo ko enen fof kawdaɗo. Haray si ɗum ɗon général Sissi haray ko kamɓe woni ko jommitete maako. Haray si ɗum ɗon yawti ko du'a on haray ko ni tolodal men ngal woni e yaaru. Haray noon toɓɓere aranene nden hiɗen watta ɗo maako on e kamɓe El Hajj Ceerno Mahmoudou Diallo ɓe présentana en délégation seeniɓe ɓen. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani wa akhawati, ahibati fillah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مدنيهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة الإسلامية التي نتمنى أن تتكرر في ربوعنا. أترك الله عز وجل من المنزلهم في يوتبر في كانكو الله في دين مكة يلا تمن الأنفوني كان جنات مكة. أترك الله تم وقتاً دوم بيت إسلام فيكو يوتر في دين الإسلام يو الله تاو أم فامي سي الله فامي ني أم كدي الله وانو أم غورو غورو فامو دوكو الله هراي الحمد لله رب العالمين نبهر لني إن شاء الله بأمين نتوبري بريزانتو غول ديليغاسيون سيني بدوبي kamɓe ɓe tawata fewɗo ɗo kamɓe woni ko Allah halfini ko yowitore kon fo e fi diinaji ɗin e nder territoire Télémélé o hella ka diina e hella e ka dawla haray hino délégation seeniɓe ɗo ɓen hella ka préfecture kamɓe men seeɗa préfet no ɓe holliri noon ɓe wawali seenagol sabu hiɓe jokki golleji goo ɓe ɓaŋini NDC collègue ɓeɓe naɓitata toon makete ɓen général Moussa Cissé. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Arayo kamɓe seeni teddingol ngal tummodiral men ɗo ka hombugol ɗe golle men ɗo ɗen ɗe tangini inchallah ko Allah yewti ko hitamuhu misk yo Allah waɗanen ɗum.
aray hellaka commune représentant ou adjoint président délégation spéciale on woni ko seeniɗo e inde kamɓe président délégation spéciale on tawoɓe hiɓe déplacé fi cellal donc haray ko homɓe woni ɓen ko makete ɓen docteur Alpha Mohamed Diallo vice-président délégation spéciale. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Ara ɗeɗo fo hino seenodi e ɓeɓe gollidita ɓen ton kono harayno wirɗen noon ko koyɗen wonɗen e juurde ndiyanɗan e mum fiyo ɓanndu ɗum fo heɓu hara hella ka affaire religieuse mawɓe meɗen ɓe geliɗen halfinaɓe ɓen fii ko yewtude e diinaji ɗin e nder préfecture télémére on haray ɓen kamɓe tigi ɓe seenike ɗo koɓen makete alhaji ahmadou wuri teli boofi diallo allahu akbar walillahi alhamd ara hiɓe seenodi kamɓe e adjoint maɓɓe on direct mawɓe meɗen imam meɗen rati bon ka miside ɗo koko maɓɓe woni ko wona kono ara ɓe tawa e délégation on koɓen makete alhaji boubacar ñabeli diallo allahu akbar walillahi alhamd ara hiɓe wondi ka bureau préfectural ɓe ɓe gollidata ɓen wona secrétaire administratif maɓɓen ɗo e oustad mamadou lamarana ba allahu akbar walillahi alhamd ara hiɓe wondi e premier conseiller maɓɓe on kamɓe secteur général affaire religieuse on ko alhaji ahmad dila bari allahu akbar walillahi alhamd ara hiɓe wondi e secrétaire communal adjoint des affaires religieuses on ɗohino make ceerno mamadou salla diallo allahu akbar walillahi alhamd ara hiɓe wondi e secrétaire particulier secrétaire général meɗen o ɗum ko mi yewto wonga ceerno mahmoudou diallo allahu akbar walillahi alhamd ara ɗo heɓe wondi e membre ɓe maɓɓe buyno ga woɓɓe goto ga ko double casquette waɗo alhaji ahmad bayno kollaguino ɗo ɓe représenté koɓe ka commune kadi ko membre ɗo amen ka préfecture ka affaire religieuse préfectoral e secrétariat sous préfectoral ɓeɓe membre ɓe boy kadi harayno ka kono haray on yaafoto toɗɗo ɗen hella ka délégation seeniɓe wono ɓeeɗo haray ko wiɗen ko so juurama ka sala ɓanndu ndu foora heɓa ndiya ko wasi toɗɗiri ɗo ɗo ɓen tum haray mino yaafini assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu Naam, haray ko noon kadi mawɓe meɗen men henna ko wiyete bureau préfectoire de conseil de sage haray ɓen kadi hino ga représentant maɓɓe no ga alhaji alpha yagouba balde eɗen andi ko ancien maire e ɓe woni kadi président délégation spécial ɗo haray koɓe telemele andi ko anduɓe telemele haray hiɓe représenté ɗo kamɓe mawɓe meɗen men henna ka sage haray ko waɗano inchallah watta micro e soke modérateur on ɓe kibalan e toɓɓe hedditiɗo assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu alhamdulillahi rabbil alamin haray en ɓeydi yettude allahu subhanahu wa taala noon haray ɓen jokkitoro toɓɓere hikkotode ɗo nden haray ko c'est le discours de bienvenue prononcé par l'imam ratib de la mosquée de Kolli El Hadj Boubacar Niabeli Diallo. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على عند وقت الجمعية نوية جمعية approchée Association pour la promotion de la culture islamique et le développement. Oyakoto mi waɗa identité makko ko raɓɓiɗi ko honɗum woni ɗum ko jibinande telemele jeeyaɓe e différents association ji national et international hiɓe gollida e ɗin association ji goɗɗi hino wallito en bano darnugol julirde e ko way noon e ko way noon wiɗen noon joni ɓeɗo membre de ɓe jeeyaɓe telemele
jeeyaɓe ɗiɗo différente association ji yoɓe jonnidiri juuɗe ɓe waɗa moƴƴoɓere fi telemele hertinde hertinaninde gollal ngol jibinande telemele on e bangeji ɗin fof ɓay yon andi diina l'islamu kam nde tawno ayɓe l'islamu ɓen organisé ke ɓe waɗi moƴƴoɓe l'islamu si dartotoɓe ma waɗa moƴƴoɓe si wona ɗum ɓe wata dartade no ayɓe l'islam ɓe heɓini politique o se jettade on politique e wata dartade ko ɗum addi nde moƴƴoɓere ɗo ko fi jibinande termine kala juuɗo wiiɗo la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta ɗum ko haqiqa ka ɓernde makko haray mo jeeya nde ɗo moƴƴoɓere foti o ƴetti carte foti o ƴettade carte foti mo andi foti o anda kono haray mo jeeya e nde ɗo moƴƴoɓere moƴƴoɓere nden hinde wallito telen makka janngingol janngugol e janngugol e moƴƴingol duɗe e moƴƴingol lekkolji e darnugol juulirɗe e wallitagol yimɓe haton yimɓe ɓen foti ko ka cellal foti ko ka guure e ko wayi noon e ko wayi noon humanité o tigi tigi neɗɗanke yagal ngal wallitagol neɗɗanke yagal ngal e nder teɗmide fof haray oɗo séminaire haray ko ɗum woni identité kañum tentangal ngal wiye association pour la promotion de la culture islamique et le développement ino adressé approchite haray ko teddugal jama fof katara bi yeesoɓe men ɓen tedduɓe haray ngal jogui agrément maggal noon depuis 1996 ngal jogui agrément maggal gila on to hingal gollude miɗo tañƴini ko oɗo séminaire woni 27e séminaire moɓe wawi wadde telmide ɗo gila ɓe fof allah newnani dental waɗugo réalisation ji buy telemma ɗi domen jiɗi ɓe anni yo waɗugol ɗo waɗi buy en tori allah subahana taala yana nawrangen yeeso ɓeydo haray meɗen wiya e inde ngal ɗon detta ko tooli o délégation seeniɗo ɗo mawɓe telimide halfinaɓe telimide allah yiɗa e goɗɗo si halfinamo ko si allah yiɗi goɗɗo andina malaikaɓe ɓen wonde miɗo yiɗi kaari onon kadi yiɗemo si malaikaɓe yiɗimo andina noon yimɓe ɓen yoɓe yiɗu kaari on tuma ɓe wiya kaari wonan men yeeso ko ɗum waɗi si allah yiɗa goɗɗo hikkintamo yeeso ɓe torki allah kamɓe ardiɓe meɗen ɓen yo allah subahana taala waɗi hijabe maɓɓe ɓeyda ɓe nawduɓe yeeso o waɗa ɓe walloɓe diina kam haray ko teddungal maɓɓe teddungal seeniɓe ɗo ɓen kala ka ɓe iwri haray ko o association woni ko noddiɓe o jamamo ɓe reeni yeeso maɓɓe ɗo ko gueɗalɓe maɓɓe miñiraɓe maɓɓe fewroɓe maɓɓe goo wonɓe ɓe andanɗa hoorema hino ɓe hoɗi e leydi ndin nder territoire le telwiɗen fof chaque sous préfecture ɗo ko hakkude délégation tato ma nayo ma jowo ma sappo e jowo min ɓuɗɗiniri yimɓe ɓen e nder ɓe ɓattori noon ɗo woni ɓe tawata woɗɗitiɓe ha ɓen ɓe waɗane tato ma ɗiɗo ɓattiɓe seeɗa ɓen waɗanewa jowo ɓattiɓe tigi ɓen waɗanewa sappo e jowo kono telmide fof ɓe tooli yeeso makko karama koɓe imamuɓe fof no tooli ɗo sen noddiri ɗo finat sabu tan on no faali en noddan ɗo ɓe kala sous préfecture kala ɓanta jungo ko honɓe woni délégation ko honɓe aadi haray tawi ɓe toolike yeeso mon ɗo haray ko geɗalɓe moɗon taalibaɓe moɗon woni ko tooli yeeso mon ko ɓe nodduɗen yen ɓeydodir ko gandal fiino diina l'islam kam faamire tini neɗɗo no jangira fiyo faamu surtout fiyo faame hay si ko ɓeygure makko ne min tori allah yo allah waɗani mo haray ko toolimo ɗum délégation mon fof ko toolimo kala ko ɓe ɓamori haray ko inde mon e teddungal mo on e yamirore mon woni ko nde moƴƴobere ɗo waɗa haray yen tori kadi délégation ɗiwɗon Conakry wonɓe ɓen ka ligue national docteur Mouhamadou Wuri Bari en eɓe wakkili ɓay ko ka maɓɓe ɓe jippiti ɓe ari yoɓe tawtu taalibaɓe ɓen ɓe ɓurta ɓanginande haray en andi ɓe ala tan ɓay ni e tenen kadi ɓe mari séminaire
reedo walde ni kadi ɓe lakka gandi joɗagol ala kono ɓayri ko ɗo ko woni ka maɓɓe ko ɗo woni koɓe jibina ɗum no wonen en dolokke labaɗo yaasimo e nder wonde leydi annani en torki Allah subahana taala Allah ɓomi ɓe maɓɓe ɓe noɓe cellanga haray en wiyay ko tooli maɓɓe en noɓe seedori new en torki Allah subahana taala Allah ɓeydu fi maɓɓe haray ɗum ɗon en watti ɗum e sokeje Elhaji Ahmadou Wuri Diallo haray ko teddungal maɓɓe kala ko woɗiɗo ko fof koye ley konngol maɓɓe woni en watti ɗum e sokeje maɓɓe اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le point suivant, c'est l'intervention des participants. Nous allons remettre la parole à l'un des participants qui va parler au nom du groupe. Kamɓe tawdaɓe oɗo séminaire gila ñande nogay e nayi ha hande. Donc donc en jonnitay mako on ɗo kamɓe makte ɓen Elhaji Ibrahima Ali hara yoɓe ɓatto ɗo ɓe maka e inde kamɓe seeniɓe tawda o séminaire ɗo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي كنا كبير نوم كمسجد نوم إبراهيم جل آل. أي كمول يوم دور إن participant be arpe ben odo séminaire. أي الحمد لله من weltanike Allah subhanahu wa ta'ala باودم من جرني هل فينا بدينا كم فوند دو عند التلميذ ها عند اللجنة باودم من جرني لم بليجني هل فينا بدولة باودم من جرني بدو مسيب وم أورغانيز بأودو دورة بأورغانيز بأودو أسوسياسيون سبنون أودو أسوسياسيون أونو نفد مجا ono nafde moƴƴa haray menen ɗo hande min heɓi ɗo ilandema yo wen katti nafoore ko min heɓi ɗo kon masala hay si min wiyan min waɗɗo balɗe sappo meɗen woni pere sabu no nafoore nden no heɓade tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɗuɗɗinan en sibaɗiɗo séminaire ji ɓeɗo karamokoɓe men jippitiɓe wakkili senagol ɗiɗo nokkeli andina oɗo jama ka ɗo dina andintina andunoɓe yejjiti andina ɓe andano ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala junnu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗanɓe ɗum ɗo ka misan hasanatihim yawma la yanfau malum wala banuna illa man ata bi qalbin salim tori Allah subhanahu wa ta'ala enen ɓe participant ɓe kadi accutuɓe golleji mum fewndo ka o saahi ɗon ɗo ari jentiti oɗo ɗaɓɓiriɗo darsuji yo Allah nafiri en yo Allah newinan e rewtagol darsuji ɗin yo Allah newinan e rewtagol darsuji ɗin haray se yiwano ɓeɗo karamokoɓe e doctoraɓe accutuɓe golleji mum ari no andina en ɗo mi torike en huusabi Allah goto kala yo andudu ɓeɗo ɓeno wuudi ko kipi ɓeno ɗuuɗi ko kipi kono ɓe jippitike ɓe ari tottugol en haqqeji maɓɓe ko woni e juuɗe men haqqeji maɓɓe e juuɗe maɓɓe tori Allah tani kadi Allah wawnu en jogitagol ɗum ɗon rewto darsuji ɗin wakkilo Allah newinan en kadi organise go sifa ɗiɗo kadi ko ɗuuɗi ɓeyden en naforeji ɗin haray meɗen ɗaɓɓira participant ɓe pop mo kala ka hotiri toon o saaka nde ɗo nafoore o saaka nde ɗo nafoore hande huuɓitana leydi ndin holta julɓe ɓen fof ɗum noon tawde haray wati on tammon ko eɓɓa ɗum haray miɗo haare ɗo sabu noon ko wowlete kon no ɗuuɗi nafoore nden no ɗuuɗi min wawata konde fof kono min jarni Allah subhanahu wa ta'ala min weltanike mosiɓɓe seeniɓe ɓen e organise ɓe ɗum ɗo e jaɓuɓe ɗum ɗo waɗi e nokkureji mum ɗum ɓen min tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yeɓu goto fof e meɗen الجنة الفردوس الأعلى جنة الفردوس الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Le point suivant, c'est l'allocution du directeur du séminaire en la personne de Dr Mamadou Ribari. Haray toɓɓere hikkore ɗon en ko maako kamɓe ardiɓe oɗo séminaire, kamɓe directeur séminaire on ɓe make Dr Mamadou Ribari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باو إن يتقول الله سبحانه وتعالى إرانا محق مكة والدهار ماذا تردم يجول إلى محمد صلى الله عليه وسلم يجول إن بسود ما كنتم كصحابة مكة بين وقت دا يمكن ريتنا كسي دومينو على حلفنا بليل تلين دين دو كدولة representant maɓɓe e halfina ɓe dinaji ɗin ɗo secrétaire général des affaires religieuses o ɓe disinama haray no wonanimmi welo welo moƴƴi wonanimmi teddungal mi tawdegol e meɗen ɗo hande fi hombugol ngal tumbodiral ɗo fi ɓeydodirgol seeɗa ka gandal diina meɗen mawɓe seeniɓe ɗo ɓen fof ko hoɓe telimine hiɓe diisina hiɓe tolna hiɓe weltana hiɓe jarna ko adi kon taw ɗen jarni weltani autorité o ka religieuse e ka administrative sabu honɗum koɓe woni e newnande en waɗen diina men kan no famirɗen noon si tawi neɗɗo naayo dullu emo haani jollotugol mo be moƴƴereji ko on tigi waɗanimo leydi men ɗin ɗo laamu men ngun gouvernement men on ɓe ɓittina hay gooto fi janngugol diina mum ma fi hutorgol diina mum e leydi ndin fof duɗe alqur'ana no woodi no janngeede lekkolji franco arabe no woodi no janngeede juulirɗe no darneede séminaire ji no waɗde hay gooto ala kay ɓittineede ɓanno heewi e nokkeeli fayda ko ɓuri ɗurde toon hay autorisation e landata ko si ɓe teddinama innama awa ɗo hara meɗen waɗde hunde kaari ɗo meɗen faala yo teddinir men tawegol kono hatta waɗa haysi waɗama ɓe yeetakana fus ɗum ɗo e leyɗe goo ɗum ala e leyɗe goo koye hay leyɗe arab ɗon ɗon ko yettugol allah jarnaɓe torike allah subhanahu wa taala moƴƴereji kone mum ko yo allahu okkorɓe kamɓe kadi no ɓe geɓare muɗum e weltike newende e newnanede waɗugol ɗum ɗo ɓay si tawi autorité ji ɗin ka religieuse e ka administratif ɓe newnani yo waɗe waɗatako si waɗa e ko nokkugo kono ka trottoir maɓɓe ɗum ɗum wattaki ɓe jarniɓe moƴƴe e weltani kew hen torike allah subhanahu wa taala yalla ɓe ɓuuri moƴƴude haray e inde président o association ɗo hiɓe ga alaji mamadou sadibou ba e inde karamokoɓe janguimɓe ka séminaire ɗo docteur ɓe ɗimmoɓe amɓe e inde organisateur ɓe ɓe min ardi ɓe délégation hiɓɓe Conakry o fof haray meɗen wiya ko saɗi mon ko tooli min weltanike min jarni on seenagol sembina men e timmingol ngal tummodiral ɗo haray alaji bakar ɓe makani en o association dariɗo waɗiɗe golle ɗo haray koyen andu ko geɗalɓe moɗon ɗimmoɓe moɗon wonɓe yaasi woni ko jonnidiri sookeje menen on taw membre de ɓen min fiɗɗidiri mo ɓe wiya a ittay hunde kaani min watti ɗon
o ressortissant ɓe sous préfecture kala sous préfecture no woodi ko hottana wona arabu ɓe finance ɗum ɗo wona wonɓe yaasi finance ko wonɓe nder ga geɗa momɓe wonɓe konaki jonidiri sokede ɓay si memminike ɗum haɗa no woodi gone memminde memminortani haɗa fereji no woodi e mum taw déplace go iwa toon ara ha ga haɗa eno ha toon jini ko ɓen jonnidiri sokeje mo ɓe waɗi ko allah arsiki ɗum ko men tumbidiri nokku goto men ari min tawi on wattuɗo noon ko allah arsiki on kon si waɗɗen ɗe golle ɗo haɗay min jarni on mi weltanike on jaɓɓo ngon e welo welo on e tambita gongol mbimin hewti ɗo onon wonɓe gaɓen on waɗi golleji buy yo allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude karama koɓe arɗen ɓe wakkilike moƴƴi mi waɗi effort e nder séminaire ji komi tawama séminaire ji buy foti ko niveau ko ara huɓɓen ma ko niveau kam meɗen ɗo ma e nokkeji goo kono ƴettugol tanji tawa karama kojo fayda o jangguine ñallal ngal fuu mi heɓani wona o séminaire ɗo haray tawaɓe ɗo ɓe participant ɓen miɗo toriɓe ko o représentant maɓɓe ɗo wuuli koye yoɓe waɗu yoɓe naftor ko koɓe heeɓi ɗo ɓe refto ɓe janga ɓe wawa ɓe faama ɓe gollitira ɓe jangguinoya kamɓe kadi ɓe waɗi naql addawra nashuha yoɓe waɗu copie koole ɓe copieke ko waɗa ɗo ko yoɓe kooloyɗumo ɓe ka yaari ɗo ɓay ko raɓɓuɗoɗa allah wo tawa no woɗi wontirɗo sengoley ma macceji ɗiɗi jangguinama ɗo mi tawama e séminaire ji buy tawde ko ɗo woni mi alaade termine ɗo kono e lagine miɗo yaha séminaire ji ko ɗuuɗi matiére ji ɗiɗi ɗi jangguinama ɗo hari mi jangguinade mi tawa kadi jangguinde e séminaire hay goto matiére ara noon ko honno jawdi mayɗo sendirte dondi almawaris no jeeya e ko hana jangguinede moƴƴi faame hutore kadi andugol jawdi mayɗo ko honno sendirte ko homɓe hani heɓude ɓay sina ɗum si andaka hay si anniyeji moƴƴi ɗin no woodi kono no wawi jonnen goɗɗo go jawdi ndin tawana kanko hanno heɓude tawa o hanan heɓude few ma ko jonoɗemo ko no ɓuuri ko hani heɓude ko ɗalen wonnoɗo e heɓude ɓe gandi ka dondiji ɗo wono sonnaɓe ɓen e lohuɓe ɓen nokkeligo ɓe heɓata ma sale sendere ɗon mare ɗon ha woɓɓe goo hannoɓe heɓude ɓen kadi maaya wonoya complication goɗɗo goo waɗi conférence goto miɗo waɗi amérique wiyete Memphis ha hande adi waɗani conférence fi dondi fi no jawdi mayɗo sendirte ala ko conférence waɗa la jangi nder a jogui darso jimmi jangguinay ka université jimmi jangguinay kadi ka majlisiji on conférence darnoɓe mo on ɓen no ɓurno guluji temedere yani yimɓe ko nodduno winni oɗo conférence no fota e fillitede par ce que honno waɗi hanuɓe hendade ɓen e jawle ɗen ko ɓuuri ɗumde ko ɓe ala hendade dan on matiére jangguinama ɗo seeɗa ko fuɗɗagol puisque ko matiére mettuɗo janggude nder fiqe on fof ko ono ɓuuri mettude famude kono bete ɓe andi jagga ko honto on saabiwal ngal ko honto ngal yollirte ngal softe on ɗon ko matiére goo matiére ɗimmo ko wiyete maqasidu sharia yani o sharia meɗen ka dina men ko honɗum faala yowoni hoore ndi leydi ɗum kadi heeɗi on matiére komi tawa to ko jangguinaka hay nokku matiére hanaɗo jangguede faame moƴƴi ko honɗum l'islam on ko honɗum islam on visan honɗum woni objectif l'islam on taw koyo allah goto rewe koyo ɓuttu wonu ko hawre leydi koyo nunɗal wonu ko hawre leydi koyo haqqeji ɗin hiwe koyo jawle ɗen hiwe koyo wonkiji ɗin hiwe koyo teddule ɗen teddugal neɗɗo ngal koyo hiwe koyo giggol e yurmede e nanodedal e famdal wona hakkude julɓe ɓe matiére moƴƴuɗo hano ɗo jangguede donc haray no tori participant ɓe weeto ko wakkilioɓe faama moƴƴi ko jangga ɗo ɓeeto kamɓe kadi ɓe janggina wonɓe ɓaawɓe haray jama on weltanama ceernama
wernuɓe e wernaɓe lamɓe e laamaɓe kala dariɓe fiino o séminaire ɗo no o laatora none wo noon tigi tambitori ka feere ka jawdi ka tan e fof haray hiɗen jarniɓe hiɗen weltaniɓe hiɗen tori Allah subahanahu wa taala yo Allah yoɓen e fof ko ɓuri moƴƴude yo Allah o ɓeydan e moƴƴereji ɗin e yaajeni e newe nde e ɓutto e tedɗugal Allah waɗu e malaɓe naataɓe e janna ɗum hacce hakke bidar waɗɗo jasakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le point suivant, c'est le discours du représentant du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Téliméré, Dr Alpha Mohamed Diallo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli rew jaafoto e ɓaawa konngol maakuuji ɓe ɓe jentiɗen maati ɗo ɗuuɗa ko min ɓeyda ɗo sina alhamdulillahi rabbil alamina yetti Allah tawnuɗo en nde ñalaade ɗo e yii ɗo moko baaɓe heewuɓe ɓeeɗo fof ko addi ɓe ko fii ka diina men gandal ala kattude so a jangi ko janguɗa o ko janguɗa a fotta e ɓurɗo ma ko janguɗa ko wiɗa anda kadi wo siɗa e laawol ngol a fotta e mo ɓurɗa ara weltanike ɓe seeniɓe ɗo wono représentant participant ɓe hollirino iɗen tori Allah ɓe hutorko ko ɓe janna ɗo docteur en memmini ɗo temuji seeɗaji ɗin no anda ino e nder ɓe guureji men ɗi no hewtude ka justice no hewtude nokkeli buy sa e ɗum waɗi c'est parce que jama on waali faamude ko honno rewre te fiita ɗum hewtuga en tori Allah ko golla ɗo ko jannu ɗon ko janna ɗon ɗo e jannuɓe ɓen yo Allah ɓeydan en hijabu ɓeydana en neweɓe ɓeydana e yaaje nde nder ɗum docteur en ɗo holli séminaire si hewtama mo kala hollay ko mosata ɗum ko faala yeddodire ha ande ko gollawol ɗo woni haqiqa o ko ɗum si porto inni la science n'est l'apanage de personne mo be e meɗen no andi ko andi kon kono sen tummodiri en sendi ko anduɗen kon mo be men ɓeydoto ko gandal tum waɗanta yimɓe wulure temeɗɗe milliard ji tawa a ɓeydi a ɗoytaki hay ɗen weltani Allah e ley konngol préfecture o représentant préfet wonɓe ɗo ɓe e ley konngol Elhadji Amadouri iɗen weltaniɓe wano ala je holliri ɗo ni piiji ɓuyno waɗede ɗo ko ɓayno ɓutti den tori Allah yo Allah ɓeydan e ɓuttu ɓeydana e martaba ɓeydana e yaajede faamina en ko wonɗen e jangude ko jande nden nde nafi wosi nde faamirama nde gollirama ala menen ko ɗum men tori o komi wolirta ɗo wona gandal ɓurano feƴƴitungal kono komi enseignant chercheur ala je memminiɗo seeɗa si min tumbodirama e nama ko séminaire ɓe ni min woda konduɗi ɗiɗi komin ɓeydito aray ko ɗum min faala onon seeniɓe ɗo ɓen fof wota hattu e mum ko représentant ɓe commune ji ka Fulawari sous préfecture ji ɗin si on hooti min toroton mottodire onon arɓe o non de la communauté là-bas yiiti ɗon eɓɓo ñalande ma balɗe ɗiɗi nde yewtoton ɓe ko honɗum yiino ɗon telimile ko honɗum yewta ɗon telimile ara meɗen torori on ɗum fi lillahi wa rasuli on yaafoto si tawi konngol ngol toori aray ko fiino moƴƴiranayi en weltanike mottidirɓe on ɗo ɓe mottidirgol on ɗo na wigol tumi ɗo mari gandal ella joni ɗo si tawino joni heɓaki feere no iwre Conakry are ɗo no woniron ɗo ɗe balɗe ɗe wonɗon ɗo fof wonnan tumbodirtano ɗo fi waɗugol clôture ara yo Allah ɓeydan ɓen ɗon jawle maɓɓe ɗe wallito ɓe ala ɓen ɓe faama wonde enen ɗo fof mo ɓe meɗen no mari ko hani waɗude wullo Fuuta inne lekkum ala hulon walde kam yaasa kun kala kadi no mari ndoku mum awa jogodiren jonnodiren juuɗe si piiji ɗi no sattude seke no woodi kay jogodira ɓay noon ko inde diina wonɗen ɗo en torodiray jogodiren e fi lillahi wari rasul
waɗon ko wona wiyede ñande onon ɗo fof ko on hakkunde imamuɓe ko e jooma e darsuji tiiɗuɗi kono noon no wolede kono gara wona e waɗirede yiɗan ɗimmo ma ko yiɗanɗa hoorema woni ka ɓuttu woni ka jawle woni kadi fuu haray simi ƴetti yewtere on yatoto nder ko koɗi ɗo kono haray en torodiri jogondirgol yiɗidira wallidira nafodira yaafodira kala ko woni wadde hakkunde men par ce que ko affaire dinani muñƴiɗo goɗɗo o ara weeɓi ko Allah yiɗi yarli ko allahuma salli ala sayidina muhammad salli Assalamu alaikum wa rahmatullah. Haray nami ka présente ko délégation CD do. Haray accuno sengo ko e kaydi o ko. Sengo ko e kaydi o ko présente ko hoɓɓe men ɓe dañuɓe ɓen ɓaniɓe ɓen Conakry karamokoɓe arɓe janndugolɓe e hooreɓe association o iwruɓe ɓen Conakry délégat ɓe yo tawa en kan haray no hanni ka andintinen présenten ɓe woɓɓe no ɗo ta araɓe anndaɓe haray ko ardi on délégation ko adi konko taw o yaɓuta ko docteur Mouhamadou Wuri Bari présente golɓe ɗo haray ko fijugol par ce que ɓen andi inde maɓɓe nden no fadde ka andaka ala ka juutinan ɗon alluwal ngal kono ko kamɓe ardi délégation seeni ɗo Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu e yaafoɗon julɓe si inde wano ɓe makama goɗɗo wi Allah ko mawɗo ko Allah tabaraka wa taala wiɗe ko mawɗo ta goɗɗo wo fanɗin ɗum ko geɓal molnagal heɓɗen ɗo hande eden ɗeɗo baɗe ɗo mi haali yo wassalam awa haray ina watti ɗo mi arda kadi ka ardagol dentangal ko kanko El Hadji Mouhamadou Sadibou Ba woni ko président ngal ɗo dental ngal wonɓe ñamo wongal e organise de ɗiɗo séminaire ɗi e ko wayni fewndo ɗo ko kanko Allah harfini yimɓe mbawa Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ko watti e maɓɓe ko karamokoɓe ɗowtuɓe docteur en tawa kadi ko jibinande tenimede ɗo kadi arɓe e gal ɗo ɓen fof yetten Allah ɓe fof koɓe docteur hinama noon docteur ɓe kadi salam andude gono koɓe wino ko wona anduɗo no comprimé ƴettirte sinara ko ɗe ñawɗoje ɗen ko woni ka ɓernde ko hara ɓe fof ko docteur Allah yetten Allah telimede goɗɗo yawanta en goye e biraɗo noon leydi ka tawata docteur Madou Wuren ko ɗon jeeya andi ɓe sikka enen fof fayda sen wonadi docteur mone wona licencié par ce que ɓe kono mi sikke ko ka par ce que ɓe ɗo yonani en awa ɓe hikkiɓe maɓɓe ɗo fof kadi ko docteur ɓe pop maɓɓe ko docteur docteur de goo hino wiye docteur Mouhamad Saïd Diallo jibbinande Saare kadi yiɓe ɗo si goɗɗo wiyama janggi ha woni docteur on andi o hofike ka duɗal ka ɓay na duuɓi sappo jongata goɗɗo diplôme docteur na duuɓi sappo de ara o ɓuuri ɗum buy hino hikki e maɓɓe kadi docteur Aboubacry Diallo jibinande Malal Kondo ɗum ko Sogol yiɓe ɗo ɓange voilà ɓe noon ka won ɗo hiɓe holli en ka wonɗo ɓe arti ɓeɗo noon ko janngoɓe tigi tigi ko honno jannirte ko pédagogie on ɓe waɗi haa ɓe woni docteur e mum seede mum dini université créama lagina ɗo monana ɗo wona ɗo darnaɗo hakkude kindiya e maamu ɓeɗo ɓe ƴettama toon comme grande responsable haa ɓe holli en se mari jogiiɓe niveau yinnamuɓe ɓe jannga ɓe yoɓata e hunde ɓe waano toon ɓe ñaamay ɓe yaray toon ɓe janngay toon
ɓeɗo vice recteur kamɓe woni vice recteur on université Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. ye jogiɗa kadi karama koɓe meɗen docteur Ceerno Saadu Diallo jibinande men telimine ɗo barke ɗo Kamiside musidɓe men gillaɓe ko docteur ko kanko fewɗo kanko ko hikka warti kono kanko e mo jogui diplôme doctorat elo honko karama koɓe elo hoto docteur Saadu ay ɓe jannude sonnaɓe awa on jelike ɗum ka awa haray ko teddugal meɗen no jokkiɓe ɗon membre de ɓen ka association oustage ma maître El Hadji Habibou Keita hiɓe ɗo awa awa haray ɓen no kadi ɓe jeeya e délégation seeɗo ɗi Alaji Sadibou ɓen fiyoɓe ɗowtuɓe karama koɓe kamen ɗo ɓe wallitoɓe fi jande men tawti ɗum soferɓe maɓɓe ɓen e chauffeur docteur o e chauffeur Alaji Saïdou Kouyan ɓeɗo ko membre ligue islamique sous préfectoral de Bourba ɓeɗo landatake si Alaji en no andidiri e maɓɓe kamɓe noon ɓe kamɓe toɗɗiɓe ɗo awa haray no watti e maɓɓe sukaɓe men hoore antenne meɗen on o association e nder sen ɗo telemele to sentata ɗum ko ɓe yewtuɓe ɗo nane no wiye Ceerno Ibrahima Diallo Aali haray ɓen no kadi no jeeya e délégation seeni ɗo haray ɗum teddugal Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Alaji en no makiɗa nane konngol mbeɗitay ko tentingol si neɗɗo men tedduɗo yewtama fi mum teddiniren ɓay en mara na yen kellu wona yen sifulu honno watte wiyen Allahu akbar en wiyen Allah ko mawɗo ka to gandi enen en mankiraɗo so yeehi ka leyɗe ɗi préfecture ji kawtaji men ɗo so yeehi ɗo joni wona bofa ɓe inni kaarijo so yiɓen leymo on yiiɗo ɓoy toujours haysi ko ka politique ma ka administration ɓe ne yo welti awe ɓe nanu kono enen en ɗuuɗa on ɓuru wi na ɗo neetino en teddina teddinteɓe nani saray ɗum ɗo laɓa moƴƴa noon ɗum ɗo wela kadi yimɓe halfinaɓe ko ɗum hollata en welti ko se mawɗi ɗin konguɗe teddini fin ay e lamɗo rina iya to naata ɗo fayda ko gototo Allahu akbar argudi ko hoore deƴƴi ɗum ko ella si goɗɗo fuɗɗani ke en Allahu akbar wiyen e ho Allahu akbar holle en welti miɗo yiya nden ŋakkere ko ɗuuɗi e tumbodere l'islamiyankoje ɗen teɓen kamen ga on yaafoto no haray ko délégation on nisinan fayu ko ɓeɗo woni ko hewti na eyo kañum monsieur Issa Diawɓe Ba haray ko kamɓe eggante ɗum ɗo on ko waɗi noon on wattanayla mi famno yewtude ɗum ɗo ndeñande média o ma gollitiremo ko wasila ko aalaji dawa ɗinni si heɓerat ɓen gollitiri ɗum ɗo fiyo bonnugol dina kan yo yeñu yo ɓurtu heɓude doole ma golliren no enen kadi fi ɓantugol dina kanko média on ko important haray en tori Allah subahanahu wa taala yo Allah moƴƴinani haray ɓeɗo woni délégation men ɗumen hari ɓen présental ɓe haray ko teddugal mo tendugal yeesoɓe meɗen ɓen allahumma salli ala sallallahu alayhi wa sallam ara en weltori oɗo présentation en weltori kadi makuji ɗiɗo wiiri kañen ɗo ɗi Allah subhanahu wa taala neman en gollitirɗo. Le président, c'est le discours du secrétaire général préfectoral des affaires religieuses El Hadj Amadou Telibo Fidiane. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamd. Ala ɓe maki noon ɓe wattude makon e sokede kamɓe secrétaire général des affaires religieuses préfectoral o Alhaji Ahmadou e wi julɓe ɓen fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. e wi julɓe ɓen fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين hande kadi ko ñalande welo welo e ñalade meɗɗe Allah tawni en ɗen hande kadi ko ñalande welo welo tawande e ñalade de Allahu tawni en ɗe en weltanike Allah fota en weltanike mo kanko Allahu foti tawni en nde ñalande ɗo tawni ɗo en nde ñalande ɗo okki en cellal okki en cellal okki en faamu okki en fahmu okki en jogodiral okki en jogodiral okki en yiɗidirgol okki en yerrugol okki en yiɗidirangol okki en yiɗidirangol ha en fof tummodiɗen ngal tummodiral ha en fof tummodirɗen ngal tummodiral ɗo e inde nonɗo monsieur le préfet e inde mo haafide men on ɗo monsieur le préfet men on ha yewti inspection régional on Kindia ha ka inspection régional des affaires religieuses Kindia haka secrétariat général des affaires religieuses ha ka secrétariat général des affaires religieuses en wi'i jama seeniɓe ɗo ɓen fof ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe min wi'i onon jama seeniɓe ɓen fof saɗi mon ko tooli secrétariat général préfectoral des affaires religieuses termiɗe o wi ko toolimo secrétariat général des affaires religieuses préfectoral wi'i on ko saɗi ko tooli aray ko kamon ɓaŋi ɗon o kamon ɓaŋi ɗon onon délégation ji seeniɓe ɗo ɓe onon délégation seeniɓe ɗo ɓen fof e ko kamon kadi seeni ɗon ko kamon kadi seeni ɗon ɗo ko haldi fotti men kadi ko haldi fotti men kadi koko wowɗen kadi wadde kamen koko wowɗen kadi wadde kamen eɗen ɓeydi noon weltade eɗen ɓeydi noon weltade saabu honɗum fii hon ɗum en tindgol ɓen yumma gotoɓe me en en tindugol ɓe yumma gotoɓe men e yiɓɓe me yiɓɓe men saabu komo yiɗima so yaka ma sabu ko yigiɗo ma yahata ma si neɗɗo yiɗaka mum si neɗɗo yiɗaka mum o yataka makko goy o yahataka makko goy Allah neldi en ɗo e délégation molanaɗo Allah neldi en ɗo délégation mawɗo docteur Mouhamadou Wuri Bari Tenkora docteur Mouhamadou Wuri Bari Tenkora Allahu akbar walillahi alhamdu e ɓe docteur ɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓeɓe seenodi ɗo tawa ɓeɗo fof koɓe télémele e ɓe docteur ɓe maɓɓe ɓeɓe seenodi ɗo fof tawa ɓe fof kadi ko jibinande télémele e yetti Allah ɗum fota ɗum harade yettire ɗum kanko Allahu foti en jarni jama kadi seeniɓe ɓen fof jama seeniɓe ɓen on fopp kadi men jarni on onon ɓe men neli e mum e sous préfecture ji ɗin 14 e commune urbain o onon ɓe men neli e mum e nder sous préfecture ji ɗin 14 plus la commune urbaine ko teddugal momen en yiiɗi on seeno jaɓɓana ɗon en ɓe tambita ɗon fi o tummodiral ɗo ko teddugal men holli men yiɗi on seeno tawdanno e ngal tummodiral jaɓɓano ɗon en hoɓɓe meɗen ɓen onon kadi min jarni on o fof min jarni on onon kadi on fof min weltanike on fota ko seeɗa ala fota ko seeɗa ala e mum saabu hay goto forçaɗo ala ɗo saabu hay goto e mum ala ɗo forçaɗo mo ɓe ko anni e waɗi mo ɓe ko anni e contribution muɗum ka l'islamu on waɗiri saabu mo ɓe no mari no gantinora si o faalaka yaha saabu na ɗum mo ɓe no mari galta ko galtinora fii ara yahaali ko accituɗon haajuji mon seeni ɗo fi o laawol dina islam ɗo ko ɗi haajuji mum ɗi accituɗon toon seeni ɗon fii o haaju l'islamu ɗo min toriki Allah yo Allah yoɓu on baraji ɗin min toriki Allah yo Allah yoɓu on baraji ɗin tamba noon ɗin haajuji kadi ɗi accituɗon ko honɗum kadi ɓeyditi ɗon ko honɗum ɓeyditi ɗon komin toroto on ka fi Allah e nelaɗo Allah komin toroto on lillahi wa lirrasul waɗe sami'ina wa atana wone samina wa ata'na ko janna ɗon kon ko janna ɗon kon on andintinna on andintinna sabu windanoma neeɓi sabu neeɓi ko winda jangoɓe go jangino jangoɓe ko jangino ɓe jannino ɓe jannino ha woɓɓe fi mum feƴƴino ha woɓɓe fii mum feƴƴino kono ko ɓe janni kon feƴƴata kono ko ɓe jannuno kon ɗum hino heddi Allah addi ha tawi ko ɓeɗo kadi hol jannata en kadi konko heddi ɗon Allah addi ha tawi ko ɓeeɗo jannata en konko
ɓe gaccuno men torike on yon tambito ɗum men torike on tambite ɗum aranayon iwɗo tum deƴƴo lew haranayon rewɗo tun ɗum ɗano donc ko toɓɓe himmuɗe mema ɗo fimu ko toɓɓe himmuɗe ɓe memani on ɗo on tini julɓe ɓe on tini julɓe ɓen ino hani wattande fondo hino hani wattande fondo en fof taw fuɗɗoren ka fuɗɗi ɗon en fof fuɗɗoren ka fuɗɗi ɗon ka fi laaɓal ka fi laaɓal ka fi laaɓal fi laaɓal ngal arten ɗon arten honto qawaidul islam kam qawaidul islamil khamsa si ɗum ɗon fof wajama si ɗum fof wajama ɓeyditana jama o ɓeyditana jama o mo ɓe anda ko honno woniri mo ɓe anda ko honno woniri mo ɓe kadi yo andu ko kañum landitorte ka ɓeygure mum mo ɓe kadi yo andu kañum woni landitorteɗon ka ɓeygure makko kono hande hande ɗon si wiyama joni yo taame ɗo si wiyama yo taame ɗo enen ɗo fof ko yewawi tamade enen ɗo fof yewawi koye tamade kono simo ɓe noddidama e ɓeygure mum nde kono nomo ɓe si noddama ɗo an ceerno kaare an kadi addo ɓeygure maɗa nden yeeso amen ɗo yeeso amen ɗo ɓe fof yoɓe taamo ɓawo a taamike ɓeygure maɗa nden kadi yo taama holla men seede a holliɓe yoɓe salligo yimni yoɓe salligo ɗo ndaara siko noon yoɓe janggo fatiha yoɓe janggo fatiha ndaara siko noon yoɓe wattu simore yoɓe wattu simore ma yoɓe tawtu julde siko noon ha maasi julde boni ko honno wattirte maasi julde boni ko honno wattirte yangoyay buy ɗum ɗo yangoyay buy ko seeɗaɓe e me en ko seeɗaɓe e men tawata no andi tawata hino andi no andinde kadi ɓeygure mum nden ka nder suudu ɓaawo andi himo jaɓi kadi andinde ɓe allah halfinimo ɓen o andina kadi yaasiɓe ɓe o andina kadi yaasiɓe ɓe ɓaawo o andini nder ko seeɗaɓe men woni wadde ɗum ko seeɗaɓe woni wadde ɗum e meɗen en torondirino en torondirino ta en fijir ɗum ta en fijir ɗin e ɗin laawi ɗin laawi no allah rewrete no allah rewirte o diina makko kan sella diina kan sella si goɗɗo feƴƴini si neɗɗo feƴƴini ko honno wano miira makko on waɗirte ko honno ko acci kon sendirtemo ɓe hetta kummum ɓay en geeli kame en fewno ɗo wano docteur en holliri ɗo ni ɓay en geeli kamen wano docteur en holliri ni ko toɓɓere mutude faydi ko toɓɓere tawata fayda nde muti fii miira fii ko wiyete kon dondi fii dondi fii dondi ɓay no woodi woɓɓe goo ɓe sikka e debbo ronata be mum no woodi woɓɓe goo waɗuɓe haqqille mum majjiyan ma sikkoɓe suddiɗo si ɓen mum maayi ronata inna ko worɓe duronta inna ko wonɓe ɓe ronata ɓen mum woni ka leyɗe woni ka leyɗe woni ka galleji woni ka galleji woni ka jawdi woni ka jawdi awa ɗum ɗon noon ko anditina kon haray men tori ke wattaneyɗa e ɗum ɗum ɗon haray ko mema kon men tori ke on wattaneyɗa e ɗum rentoɗen rentoɗen huutoren kadi huutoren kadi haray ko ɗum torondirɗen ko ɗum torondirɗen jogodiren jogodiren enen ɗo fof enen ɗo fof hay gooto hay gooto mandaki madaki baba en mum baba en mum e mama soro mum e mama mum ha manta soro mum ha mantaɓe mum tawa ko kefeero tawa ko kefeero ka kommo mandi ɗum e men ala ka ala ala enen ɗo fof koye julɓe enen ɗo fof ko en julɓe ɓi julɓe ɓi julɓe ɓi julɓe ɓi julɓe ha ka ha ɗoy ha mo ɓe anda ko mamajo mum hombo natuno l'islam ɗum andi ɗen andi enen yetti allah yetti allah foti dewle men ɗen kadi dewle meɗen ɗen kadi hiɗen felliti ko laaɓuɗe hiɗen felliti ko laaɓuɗe woɓɓe goye na noon woɓɓe koye ina noon si on tigi jindi seeɗa si on tigi jindi seeɗa o yiyay o yiyay dey awa si on tigi noon fini tawi si on tigi noon fini tawi ko ɓi halal ko ɓi halal o tawi mawɓe makko koye duyna islam woni o tawi mawɓe makko ɓen ko l'islam o tawriɓe ɓe wuuri e ɗum ɓe wuuri e ɗum ɓe fatike e ɗum ɓe feƴƴini ɓe accimo e ɗum en tori ko allah ela yaafo en tori ko allah yaafoɓe enen ɗo fof enen ɗo fof so yii jande waɗi so yii jande waɗi ila ka ba sinñiƴe min picco ila ka ba sinñiƴe min picco ma jangguirɗo abatasa jaha ka dasara ma jannguɗo abatasa jaha ka dasara ɓeɗo fof ɓeɗo fof ko mawɓe men ɓe sincani ko mawɓe meɗen ɓen sincani ɓe ɓe dey toɓɓani ko ɓe toɓɓani en tawi dulla mawɓe men ɓe tawi dullanmaɓe meɗen ɓen dey yurminen mawɓe men ɓe yurminen mawɓe meɗen ɓe yurminiren mayɓe men ɓen kadi yurminiren mayɓe meɗen ɓen kadi waɗangol ɓe du'a u nelɗugol ɓe du'a waɗanaɓe sadaga anniyanoɓe sadagaji ittanaɓe allah yo allah yaafoɓe toronoɓe allah yaafuye beela allah jo enen kadi beela allah jo enen kadi ko toriɗen allah ko toriɗen allah yo allah hokkore gueɗal ɓe moƴƴuɓe ko allah hokku en gueɗal ɓe moƴƴuɓe ɓeno du'ano en ɓeno du'ano en ɓaawo mayde men ɓaawo en feɗɗini allah hokku en ɗum ngal hokku en ɗum
Allah ko en ɗum Allah dandu en angal geɗal yo Allah dandu en angal gueɗal mono du'ano ɗum mono duwano ɗum ɓawo mayde ɓaawo makko Allah dandu en ɗum yo Allah dandu en ɗum sabu neɗɗo sabu neɗɗo ko bungirta ko bungirta ko dambe makko ko ɗe dambe makko enen noon yemmari ko bungire enen noon ɗen mari ko bungire si a fini a tawi ko a julɗo si a fini a tawi ko a julɗo ɗi julɗo ɓi julɗo ɗi julɗo ɓi julɗo andu a yetti Allah yetto Allah ko foti ya eto noon ko ya eto noon konko finɗa tawɗa konko finoɗa tawɗa hara ɗum boniralima ala ɗum boniralima sabu batte tuppal baba bodata sabu batte tuppal baba bodata wigol bengan no marno nayi wigol baygan no marno nayi ɗum bodintama ɗum bodintama ɓay an ala ko si a yangani kadi ko sa yanganiki an kadi heɓa wigol bengan ko gando wigol bengan mimmi taw gandal bengan ko gando ɗum nafatama sa ɗum jangani ɗo wigol yo neela ɗum nafatama an kadi ko ɓe jangga jaka ɓemma no rewayno Allah si ɓemmano rewayno Allah an a rewata Allah an a rewali Allah ɗum nafoytama haray de ɓemma yaadi e dewal mum an kadi an e dewal ma haray ɗum nafoytama andu ko ɓaɗay kon ko fimaɓe sabu lowe ɗen fof ko seekade sabu lowe ɗen foppu ko sendade mo be kadi ko seekana kon mo ɓe meɗen kay lowrene feeranade ha o yaltoya o tawa e jooma ha yaltoya tawa yoɓowo ɗum ko jooma ɗum ko kanko tun e mayre ɗum ko an tun e nder lowre ma a tawoyaymo dow o yoɓe so on tini si on tiri yeddodire no waɗa yeddodire no waɗa ko manqude hunde wotere ko manqude hunde wotere tawi min Amadouri hay ko aanininmi kon ko fi hakkude an e Allah on si tawi secrétaire général on ko aaniɓe ko hakkude maɓɓe e Allah on e hakkude an e kawtalngal e hakkude maɓɓe e tago Allah mum e hakkude an e suddiɓe e hakkude maɓɓe e suddiɓe maɓɓe ɓen e wi ko honno mi nunɗirta hakkude an e ɓe fii ko honno ɓe nunɗirta hakkude maɓɓe e ɓe ko honno ɓe rewirta ko Allah honno ɓe rewirta Allah hara ñande hasibore hara ñande hasiboore hara mi hersoyaali ɓe hara mi hersoyaali ɓe hara ko ɗum aaninila hara ko ɗum aanininmi ko ɗum aanini Alaji Ceerno Mahamoudou ko ɗum aanini ceerno Mahamoudou ko ɗum aanini kadi goɗɗo ko goo ɗum aanini goɗɗo goo kadi taw si en yeddodira taw si e yeddondiramo ɓe hoore mum si aanini ɗum hara yeddodirtake e yeddondirta mo ɓe ko hoore mum hara haani mo ɓe aray ko hoore mum maapini ɗum holno daɗirta danda en torodiri en torodiri e yo salaji meɗen wonu kalifu men yo salaji men wonu kalifu men mo ɓe ko salamu woni kalifu mo ɓe salamu ko kalifu mum enen fof ko en julɓe en fof ko en julɓe enen ɗo fof ye moƴƴana en fof ide moƴƴana sabu hon ɗum fi on ɗum ko fi moƴƴere tum waɗɗen e wadde ko fi moƴƴere wonde e wadde hande neɗɗo miijoto ko honɗum yoɓete hande jiɓotona ko honɗum Allah yoɓayma miijoto ko wonɗa e wadde ndaari ko wonɗa e wadde ko Allah wi man amila salihan Allah daali ka deftere makko man amila salihan fali nafsihi ومن أساء ومن أساء فعليها وما ربك وما ربك بظلام للعبيد si neɗɗo noon jangi oɗo aya fof si neɗɗo jangi o aya fof o teskike o o taskike o o wattani ilay o o watta ni ilay o o aadike o waɗay tun ko moƴƴi o aadike o waɗay ko moƴƴi o watta ko boni o waɗata ko boni o watta ɗimmo makko ko o boni waɗata ɗimmo makko ko boni o moƴƴoto tun e tagore Allah nde o moƴƴoto tun e tagore Allah nde Allah aray Allah yiɗimo de aray girgol Allah feeñi e makko de nelaɗo Allah Muhammadu sallah sallama nelaɗo Allah alayhi salatu wassalam e mantirano ka gandal na gandal Allah mantirno na darnde wona darde na mbaadi wona mbaadi ko jikku moƴƴo on ko Allah wi wondema dey ko jikku moƴƴo Allah wattirinde laaɗo makko o o wi innaka Allah daali halli ka suratul qalam wa innaka la ala khuluqin azim o wi ande ko a moƴƴuɗo ha jikku ande nelaɗo Allah hiɗay dow jikku laɓaɗo ñentinen nelaɗo Allah ñentinen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam moƴƴinen jikkuji men moƴƴinen jikkuji meɗen ɗi moƴƴinen jikkuji men ɗi moƴƴinen jikkuji men ɗi moƴƴoɗen hakkude men e Allah moƴƴoɗen hakkude men e Allah moƴƴoɗen hakkude men e kawte men ɗe moƴƴoɗen hakkude men e kawte teddinen seeremɓe men teddinen seeremɓe meɓen jannoɓe en ɓe jannoɓe en ɓen jannanoɓe en ɓe jannanoɓe en ɓen teddinen ɓe teddinen ɓe teddinen ɓe teddinen ɓe si goɗɗo udditiɗo duɗal si neɗɗo udditiɗo duɗal haray yogano mari moyen ɓuuri mo haɗa yogano mari mumen ɓuurimo kono noon kono na fo dey wakkiloto ƴettude jawdi ɗin wallito o uddituɗo ngal duɗal naafo wakkiloto ƴettugol jawdi mum wallito ngal duɗal awale ko ɗum woni dow waɗangol Allah nela awale ko ɗum woni waɗangol Allah ardinana hoore mum awray ɓay tan on juuta hay tawi on juuta haray min weltani ara min weltani ka o min jarni min on jarni on min torike on min torike on yo on ɓeydu wakkilare yo ɓeydu wakkilare ɓe docteur ɓe min holli en ko ko ɓe docteur men holli en ko min torike on woni nani jaaɓi min torike woni nani jaaɓi yen enen telimele enen telimele yen haani hamdinade yetta Allah yen haani yettugol Allah foti fota noon fota noon fota noon fota
sabu hon ɗum fiyon ɗum hande ka fewndi ɗo hande ka fewniɗo mo kontiɓe docteur ɓe meɗen mo kontiɓe docteur ɓe meɗen gila docteur Alusayni Diallo gila docteur Aluseyni Diallo e nder laggine fof wiyano ko kamɓe adi heɓde doctorat e nder laggine fof ɗen andi kamɓe atti heɓde doctorat hella ko wiytude l'islam e ɗum ko yettude Allah ɗum mawɗo ko yettude Allah foti si iwti e ɗum so iwti e ɗum hari on tumati docteur ɓe kadi ɗuuɗa haade on tuma doctorat ɓe ɗuuɗa Allah hokki en docteur Mamadou Wuri Bari Allah hokki en docteur Mouhamadou Wuri Bari niveau national niveau national international ɗumle international donc kala wi'aɗo docteur Mamadou Wuri Bari kala wi'aɗo docteur Mouhamadou Wuri Bari o wiya miɗo andi ɓe haray o wiya miɗo andi ɓe ma miɗo andi fi maɓɓe maminani inde maɓɓe maminani inde haray maɓɓe fof no yiɗi yo taw hara ɓe ko ɓe maɓɓe haray mo ɓeyno yiɗi tawde ɓe ko ka an jeyano tawi noon enen Allah hokkitaɓe ko kamen ida jeeya ɗiɗon Allah hokki en ɓe jaka kamen jeeya hamdino ɗen yetten Allah yettuɗen ɗum Allah foti yettanen ɓe Allah e yetten Allah fota yetten Allah foti ko Allah keeɓi en ko Allah yiɗi en ɗum siko ko yeyeteno siko yeyeteno ɗo gasayno wonno heɓataɗo mbuuɗi ko soode wonno heɓataɗo mbuuɗi ko soodiren ɗum ɓe docteur ɓe men ɗo ɓe docteur ɓe meɗen fof kono ɓay ko geɓal kono mbay ko geɓal immorgal ka Allah immorgal ka Allah ko geɓi télé mele awa Allah ɗum Allah yiɗi telimele ha hande ka fewndi ɗo ha ka fewniɗo hiɗen mbaɗi ɗo docteur ɓe nayo ɓe manno docteur ɓe nayi ɗowluɗen ɗowli ɓe wonduɗen ɗo ni ɗowluɗen ɗowli woɓɓe no ga kadi woɓɓe kayno ga en wiyay ɗo tun jowo e wiyeɗo jawo docteur Alpha Mahamadou Diallo no docteur Alpha Mohamed Diallo no ɗo eɗo ko docteur ɓe Allah geɓi en ɓe kadi ko jannguɓe hella ka gandal français ha Allah hokki ɓe niveau doctorat ɗum fof ko telimile ɗo ɗum fof ko telimele ɗo yen mari kadi docteur ɓe goo ɓe ala ɗo nden mari kay docteur ɓe goo ɓe ala ɗo yetten Allah hiɗen andi fi maɓɓe yetten Allah foti tawa kadi ɓe fewti kamen tawa kadi ɓen no fewti ka men saabu no Allah no wawno sabu Allah no wawno huccina ɓerɗe maɓɓe huccina ɓerde maɓɓe ɓe nafoya leydi ɓe ko tafoya leydi goo kono Allah no waɗi kono Allah waɗi hiɓe yiɗi en hiɓe yiɗi en hiɓe yiɗi ka maɓɓe hiɓe yiɗi ka maɓɓe en toriki Allah en toriki Allah Allah ɓeydanɓe kisal yo ngal Allah ɓeydanɓe kisal ngal cellal ngal kadi yo Allah ɓeydanɓe cellal ngal yo Allah ɓeydanɓe junna kadi balɗe ɗen jonna balɗe ɗen nafaji ɗi ɓe eɓɓari telimine ɗi fof nafaji ɓe ɓanteli mene ɗum fof yo Allah yo newina Allah newinagen ɗum kala kadi ko lorrata ɓe kala kadi ko lorrataɓe lorra jama lorra jama telimele o en toriki Allah yo Allah dandu en torki Allah dandu en haray men weltike ha min weltike neɗɗo weltike ha neɗɗo weltike ha o wowlata o fota wolata foti yo woli ha so woli ha o faljey o falde haray ko jam kadi ɓe tawi ga haray ko jam tawɗon ga kam maɓɓe ɓe ko seeni kam on seeni ɗo sago amen o ɓe wayrataga sago amen o wayrata ga meɗen weltori kadi ko balle ɗe woni wadde gaɗen meɗen weltori balle ɗe wonno wadde gaɗen kadi fof meɗen weltori fof meɗen weltori haray meɗen ɓeydi kadi torade balle haray meɗen ɓeydi kay torade balle saabu ko kamɓe arabo ɓen humpodirta sabu ko onon e arabu ɓe woni humpodirde e ɓen noon siɓe torama ɓen noon si ɓe torama ɓe hokkay goy ɓe hokkay dey no woodi piiji goɗi ɓe anni to ɓe waɗa no woodi piiji goɗe ɓe anniya to ɓe waɗa tum Allah yo ɗin ɗon kadi nafu en ga Allah ɗin kay nafu en ga yo docteur ɓe men ɓe yentoriɓe yo docteur men lentorime on docteur ɓe amen ɓe ɓe ɓeydu fewtude ɓeyde fewtugol wallito en wallitonon men ila o wakkel no gasira ila o école men ɗo no gasira do men do men marɓe ɓen mi domo marɓe ɓen e menen kadi meɗen wadde du'a minen kadi min wadde duwa yo Allah newi yo Allah newi ɓay meɗen andi ko sago mo ɓay min andi siko sago moon ala no fewɗo ko université haray no hande ɗo na hay fi lycée ko université men o haran ɗonu kala yiɗo ko fuɗɗano ko kala yiɗuɗe golle fokkitude ɗo o andi ɓe fokkintinɓe ɗo o andi ɓe fokkitinɓe ɗo sago maɓɓe ɗo ko université sago maɓɓe ɗo ko université yo watte Allah newi no yo Allah newinayno ɗum laatora ɓay ko kanko ɓay laati kanko Allah laatinta eɓɓore nden ko enen eɓɓore nden ko ɓay enen noon Allah wino torela ɓay noon Allah wino torela mi okkora on mi hokkora o en toriki Allah yo Allah okkora Allah min torki mo hokkor men kamɓe kadi yo Allah walluɓe kamɓe kadi Allah si wallu Allah naati ɗen e ɓe en wattidenge ɓe haajuji ɓuy feewa haajuji mum feeway e yen mari mapunde ɓe mari mapunde ɗe juulirɗe men ɗe julirɗe ɓen ɗe ala forage ɗe ala forage hande noon yen mari juulirɗe goy hande noon ɗe mari julirɗe dey yen mari duɗe goy ɗe mari duɗe goy premier priorité premiére priorité komin tortoɓe komin toroto on yoɓe wallito en wallite men heɓen forage ɗi min heɓa forage ji si hitande ɓe ɓe hokki en ɗo yeru ko Allah newni wo si hitande ɓe on heeɓi seeɗa yer ko Allah newni o aroyay ɗo ñande goo aroya ñande go tawa ala ɗo juulide nde ala tawa ala julde nde ala heɓugol ndiyam ɗon kam mum ɗon wara satta saabu fi ndiyan no sattiteli men sabu la fi ndiyam no sattiteli men meɗen tori ɗum gouvernement o min tori ɗum gouvernement ngum e on taw kadi meɗen torade on taw kay min torade hiɓe yiɗani en ɓe yiɗani en noon ɓe wakkili ɓe wakkili yeru koɓe mari feere yer ko koɓe waɗi feere ko kono noon kono noon kamɓe kadi koɓe toro kamɓe kadi koɓe toro de ko Allah newinta Allah newinta si yewti e ɗum si yewti e ɗum en fof waɗen du'a en fof waɗen duwa yo Allah newinange yo Allah newinangen saabu du'aji ɗin sabu duwawuji ɗi mawɓe men ɓe mawɓe meɗen e du'aji men ɗi e duwaji men yo ɗi jabade lagine e koy jabade lagine de tentini telimine ɗo tentini kamen telimene mo yayi ɗo ha maali mo yeehi ha maali yayi ha kubiya yeehi kubiya yayi ɗo ha kundara yeehi kundara o ari telimine ɗo o ari telimene o tawa o alhamdulillah tawa alhamdulillah
tele makka gande ɗuɓe hella ka jooma galle tele makka jooma jawle ka jooma jawle tele makka galleji ka galleji tele makka goudron ka goudron tele makka ka réalisation ka réalisation fo e mum ka duɗe fof mum ka duɗe e on taway de enen termine ngala ɓawa on tawa enen termine laaɓawa wonde allah no yiɗi en allah no yiɗi en enen kadi yiɗidiren enen kadi yiɗidiren fi allah ene laaɓa lillahi wa tawen aybodir tawi gaybodir yen jogui systéme goto en jogui systéme goto kala mo me en kala mo men yen yiɗimo ha o heɓa martaba e yiɗimo ha o heɓa martaba hande kadi ko ɗaɓɓitugol ayibe makko hande kadi ko ɗaɓɓitugol ayiɓe makko tum feññina saka ta en tewto noon ɓen ɗaɓɓitoɓe ayibaji ta en tewto ɓen ɗaɓɓitoɓe ayibaji sen heeɓi wano ɓe sen heeɓi wano ɓe ta en tewto ɗaɓɓitoɓe ta ayibaji en tewto ɗaɓɓitoɓe ayibaji feññina ɗum acca goya sengo maire commune on ye wondi ɗo maire commune on ɗe wondi ɗo préfecture représentant préfet on hiɓe ɗo représentant préfet la ɓe fof ko enen wondi ɓe fof ko ene wondi ko immode jooɗo ko immode jooɗode ko nanguɗen ka diina wo ko nanguɗen ka diina simen holliɓe simen ko holliɓe ɗon e ɗon ɓe wiyata men ko enen e maɓɓe ɗon e ɗon ɓe lewla allah ɓoyɗon e ɓe Allah ɓoyɗon e maɓɓe nawra ɓe yeeso nawraɓe yeeso ko ɓe miiji wallugol en ko miiji wallugol en ko allah newi no waɗine haray min ari ha ɗo wari ha ɗo en weltanike kadi ɓe weltanike kadi alaji bakar ñaabeli alaji boubacar ñaabeli secrétaire général adjoint on ɗo secrétaire général affaire religieuse adjoint e membre ɓe ɓe fof ka e bureau membre religieuse ɓe ɓe fof ka bureau affaire religieuse préfectoral e communal préfectoral et communal e hiɓe walli men hiɓe walli men hiɓe tambitila hiɓe tambitimen diina kan ngano yarde diina kan ngano yarude yeeso duɗe ɗen duɗe ɗen no évolude no évolude min nalde son tigi faalaka janngude min naldeyi mo faalaka janngude o kono ma kala jannude kono faalaɗo janngude wo kano kala faalaɗo janngude ma no jannugol woodi kaw ɗo janngaɗo woodi kaw jannga miɗen udditi kadi minen udditi kadi min inni kala hoɗo min holli kadi kala hoɗo kala hoɗo wo hoɗo kala hoɗo wo hoɗo mo be meɗen newnani ɗum yo waɗu ɗum mo be men newnan ɗum waɗa ɗuɗal ka hoɗo mon janna fay maɓe janna fayɓe maɓe saabu ko si goɗɗo janni goɗɗo tun sabu ko si goɗɗo janni goɗɗo tun o heɓa nafa gueɗal makko o heɓa nafa gueɗal makko ko si goɗɗo jangi ko si goɗɗo jangi haray jangali e Haray janga- angal jangali e makko aray angal jangali e makko ɓe ɓe yiɗon angal jan no ari mum fof ɓe ɓe angal janno ari mum fof ande jande ɗen ala to hande gandal ala to donc tigi tigi on ara no wiya ɗo saykuɓe men ɓen no wi'i no wiya cheikhu men ɓen no wi'i saykuɓe men ɓen no wi'i cheikhu men ɓe maaki ko imazu 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 ko ilmu i on ko i Ilmu. al ilmu e ma on ma on ko maal almalu ju on zu on ko zawjati zayon ko zawja ko adi kon fof ko adi kon fof ko gandal ngal ko al ilmu gandal ngal mo heɓi gandal neɗɗo sa heeɓi gandal o waɗi commerce a heeɓi commerce o ɓewata a ɓewata so heɓoyi ɓeygu sa heɓoyi ɓeygu o ɓewata o ɓewata himani ko allah korimo imo andi ɓay gandal ngal ɗo ko allah okkimo jawdi okkimo sonnajo kono mo heɓi jawdi kono mo heeɓi jawdi o heɓi ɓeygu o heeɓi ɓeygu gandal ala gandal ala o ɓeway Ahaha. o ɓeway o ɓeway mo heɓi gandal mo heeɓi gandal o heɓi suddiɗo o heeɓi suddiɗo o ala dépense o wala dépense debbo on yahay debbo yahay o wonata ɗon dey o wonata ɗon dey ko gamarɓe o yahoyde o kamaro ko yahoyte allah dande ɗum wala dannden ɗum awa son tiɗi si tawi no gandal ngal heɓike si gandal ngal heɓike e tigi tigi on ko jawdi ndi heɓike ilmu on heɓike maal on heɓike ande haray hande haray e heɓike hande kadi no wonire haray zawja on si ari no woodi no wonira gandal no woodi jawdi no woodi ara ko ɗum ɗum ɗo signifie kono ɗum firi o woni jon galle o woni jon galle hande kadi ko jon galle hande kadi ko jon galle kono si wona ɗum sina ɗum o jeeyata galle ɗen ara ko maccifi galle awa telenma ɗum ɗo vraiment noon wakkilo ɗen jangge wakkilo ɗen jangge janne ɓeygure men ɗe janne ɓeygure janne fayɓe men ɗe janne fayɓe men ɓen tagaɗo fuu kadi tagaɗo fof kadi yo eto yo anda piiji tati eto heɓa eto anda piiji tati yimɓe tato no ɓurma yimɓe tati no ɓurma an neɗɗo no wawɗa wo no fotuɗa wo no siforɗa wo yumma e ɓen yumma e ɓen ɓen no ɓuuri aden fof jangi o ɓe no ɓurma kala ko jannguɗa donc goho goho e toɓɓamɓe ma alqur'ana jannuɓa ɓen kala mo koma toɓɓamɓe ma alqur'ana jannowa ɓe no ɓurma ɓe no ɓurma ka hewteɗa wo e gando a hewtata ɓe a hewtata ko ƴettuɓe gueɗal mum resimma ƴetto gueɗal mum resuma ɓay ko ɓe waɗuma moko ba ɓe waɗima mako ba dey ko ɓe waɗuma moko ba ɓeɗo no ɓurma ko ɓe waɗi yahinde moodi kaɗa ɓe si no on ɓurma tigi de noon acci ɓe tato ɓuuri ɗum mo acci ɓe tato jaɓi ɓe ɓuurimo yumma e ɓen yumma e ɓe mo jaɓi ɓuurimo e karam ko on kalam tigi ko makko jaɓi ɓuurimo esiraɓe on tigi esiraɓe ma jaɓi ɓuurima kala mo o fotti kala mo fottuɗa e o accanaymo o accante kala ka gueɗal makko yeehi kala ha gueɗal ma kadi yahi ɓeynay sene sente ɓeynay sene sente
awa yaka seede men yaka seede men teddinen esiraɓe men teddinen esiraɓe men ɓe teddinen karamokoɓe men ɓe teddinen karamokoɓe ɓen teddinen mawɓe men ɓe teddinen mawɓe men ɓen harana ñande on tigi maayi tum harana ñande ceerno ma feƴƴi ma mawɓe ɓen ma karamoko addoya dammu innan waɗaneɓe sadaga anni o sadaga okkaɓe anni o sadaga okkoraɓe feewno ɓe wuuri kaɓe nawni ɗo walli kamana nonnaɓe fi lekki ko ɗum ɗo ndey nafete ko ɗum nafete ɓeɗo koko ɓeɗo yiɗuma kon kadi nafete koko ɓeɗo yiɗuma kon koko yiɗuɗa ɓeɗo kon nafete koko yiɗuɗa ɓeɗo kon nafete de wona ko ɓeɗo yiɗuma ko wona ɓeɗo ko yiɗuma ko yumma e ɓen pellatino yiɗi gueɗal mum yumma ma e ɓen ma sikki ala ɓe yiɗete karam ko ma no yiɗuma karam ko ma yiɗete esiraɓe ma no yiɗuma esiraɓe ma yiɗete haray kono ko ɓeɗo kono ɓeɗo tato e ɓeɗo tato si tawi ɓeɗo irrike ɓeɗo ɗum sigirrike ya yiɗi ɓe aɗa yiɗiɓe ya yiɗani ɓe ɗum ɗon ndey nafete ko ɗum nafete en ari ha ɗo en yafodiray barminina ɗum e barminina ɗum e fandi allahumma salli allahumma salli allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu alhamdulillah aray yetti Allah subhanahu wa ta'ala joriɗo kanko jam wala yo faamingen ɗiɗo konngudi warsika en gollitirgol ko moƴƴi kon fof e muɗum. Le point suivant, c'est l'allocution du représentant de monsieur le secrétaire empêché en la personne de monsieur Moussa Cissé. Assalamu alaikum. Monsieur le vice-président de la délégation spéciale de la commune urbaine, Monsieur le secrétaire général préfectoral des affaires religieuses, Monsieur le président de l'APROCIP, l'association pour la promotion de la culture islamique et pour le développement, distinguées personnalités ici présentes, chacun à son titre et grade observé. Encore une fois, je vous salue respectueusement, je vous félicite pour la qualité de la mobilisation et pour le déroulement de la présente cérémonie. ala kamɓe représentant monsieur le préfet meɗen on ko adi kon fof ɓe ɗi sike taw kamɓe représentant président délégation spéciale on ɓe disi kadi secrétaire général affaire religieuse on e makko baɓe seeniɓe ɗo ɓen fof haray hiɓe ƴettano konngol ɓe maaki e ley konngol monsieur le préfet meɗen on ɓe weltano o mobilisation mo wawɗon wadde ɗo accita haajuji mon fof seeɗa ɗon ɗo feewno o saayi ɗo. Monsieur le préfet, le colonel Mamadou Lamarana Diallo aurait souhaité être parmi nous, mais pour d'autres empêchements, il nous mandate pour venir s'ajouter aux responsables religieux, aux responsables de la collectivité locale de la commune urbaine, pour vous dire que nous sommes satisfaits de ce que vos dirigeants ont d'abord adopté comme procédure, car nous avons reçu la lettre d'invitation ou d'information pour la tenue de ce séminaire. Mais au-delà, moi qui ai la parole ce soir, je voudrais rendre grâce à Dieu, car je suis à ma 3e fois de présider vos cérémonies. La première, c'était à l'école de Koli. La deuxième, c'était dans la sous-préfecture de Broual. Et la 3e, nous voilà aujourd'hui ensemble. Je rends grâce à Dieu. Si parmi ces 2 premiers cas, certains parmi vous sont là encore et peuvent en témoigner. Et mon intervention
c'est presque résumé par monsieur le secrétaire général préfectoral des affaires religieuses. Le message qu'il a donné, c'est un message plein de signification, un message plein de mots de fraternité, un message plein de mots d'amitié entre nous, les Guinéens, à travers vous, les religieux. Donc, je ne pourrais que renforcer, au nom de monsieur le préfet, tout ce que monsieur le secrétaire général préfectoral venait de nous dire. Monsieur le préfet meɗen tawo ɓeɓe hettaki hande seeɗa goɗɗo saabu kippugol golleji goo arande holli ɓe ƴetta makongel e konngol maɓɓe hiɓe yiɗuno hande kamɓe tigi hara hiɓe seeli ɗo hara eɗen tawda e maɓɓe haray ko hollum woni koɓe hollata e ngel e konngol préfet meɗen o ko ɓeydugol tun e maku ko secrétaire général affaire religieuse o holli en ɗo ko makuji tawoji hiɗi mofti ko wiyete kon jogodiral hiɗi mofti ko wiyete kon moɓe yo faamu ko honɗum waɗɗi ɗum hellaka diina makko haray ɓaawo ɗum ɓe holli ɓe yetti Allah foti ko seenagol tawta en ɗo ɓe sembina kamɓe halfinaɓe diinaji ɗin toujours heɓe wonde kamɓe halfinaɓe collectivité on ɗo commune on ɓe yetti Allah foti nde tawde wo hande woni tataɓum ɗum hiɓe tawede e ɗi cérémonie ji men ɗi wonɗen organisede arano on en tawdano e maɓɓe ka lekkol kolli ɗo ɗimmon en tawdano e maɓɓe kañum kadi ka sous préfecture Bourowal hande hiɗen jooɗi ka julide men fayin kolli ɗo ko ɗo woni tataɓo ara hiɓe tamɗini koko ɓe holli ɗo hino woodi woɓɓe men tawanoɓe e ɗin cérémonie ji fof tawata ko kamɓe woni ko ardi no ɗin feƴƴiri noon hara ɓen hino wawi seeditade no ɗum feƴƴiri noon. Alors dans le message, je m'appesantis sur deux mots. Le mot fraternité. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes tous de la préfecture de Télémilé, c'est vrai, mais vous n'êtes pas tous de la même sous-préfecture, du même district, du même village, de la même famille. Mais compte tenu de ce mot de fraternité, vous êtes en train de frotter ensemble, vous êtes en train d'échanger ensemble, vous êtes en train de chercher à avoir la formation, la culture ensemble. C'est parce que vous vous sentez des frères, vous vous sentez votre amitié, vous vous sentez qu'il y a de la compréhension, de bons sentiments entre vous. Alhamdulillah rabbil alamina hande hiɗen tummodiri ɗo koye telemele iwɗen kono ko e nder sous-préfecture ji sertuɗi woɓɓe no iwri ka nano ka ñaamo ka fonnage ka hirnage en fof tummodirɗen ɗo ɗulle hay tawo ɓen ko sous-préfecture goto woni ko ɓaŋori no wawi harana e suudu wotul ɓen woni ko jeeya wona e ɓeygure wotere hande noon alhamdulillah rabbil alamina hiɗen tummodiri ɗo tawata ɗum fof no holli en fi kala hino serti ka iwruɗen toon hiɗen tummodiri ɗo hiɗen woni nene gotoɓe hiɗen ɓeydodira nde wotere fi ka diina meɗen ɗum hino holli en haray ko ɓe jogodiren ko ɓe etuɗen wonen aaden goto. Au nom de monsieur le préfet, je voudrais remercier très sincèrement les initiateurs, les membres de cette association pour la continuation de leur activité. Car personne n'est plus âgé et ne sera plus âgé à la recherche du savoir, à la recherche de la culture. Mais je voudrais
personnellement conseiller au secrétaire général préfectoral des affaires religieuses et à travers lui au responsable de la POSIT de revoir pour les prochaines fois la qualité des participants. Qu'est-ce que je veux dire? Avoir visiblement le visage de la salle, ça tire vers la vieillesse. Je voudrais que la jeunesse soit impliquée pour essayer de commencer à préparer la relève. Deuxièmement, je voudrais, ce n'est que moi qui le propose, que s'il n'y a pas d'ouverture des écoles de médecins et autres, dans nos sous-préfectures, dans nos villages, que la culture, le savoir que vous venez d'obtenir ici, à travers ces brillants formateurs, que ces formations ne soient pas à vos retours dans vos tiroirs, mais que vous aussi, vous essayez d'initier comment perpétuer, comment restituer, comment faire la redevabilité. Haray ɓe watti ɗon fahin ko adi ko foto haray ɓe jarni ɓe dariɓe hooreɓe o association dariɓe waɗi sifade e golle haray ɓe jarni ɓe foti haray hiɓe toriɓe yoɓe continue sifa ɗum ɓe toraniɓe Allah kadi yo Allah newnanɓe no sifa ɗum e ko ɓuri ɗum ɗo no continuera haray ko honno woni ko ɓe watti ɗon haray hiɓe toro hiɓe watten ɗo yila e toɓɓe ɗiɗi hella ka noddeteɓe yo tawte sifa ɗi séminaire ji koɓe ɓuri tingol ɗo ko gueceɗen haray ko sukaɓe ɓattorɓe hella ka mawɓe fayda ko ƴoƴuɓe ko ɓen ɓuri ɗoɗude e nder participanɓe ɓen ɓe holli haray hiɓe tori ɓorɗo nattiri yeeso so watta ina fayin e sukaɓe ɓen fi honɗum ko suka hande woni mawɗo janggo tawata ɓen sukaɓe tawete e ɓe formaɓe e sifa e ɗipiiji toɓɓere ɗimmere nden ko honɗum haray ɓaawo en heɓde ngal gandal ɗo tippude wakkilare ɓe ceernoɓe men ɗo accituɓe golle mum seeni tawti en ɗo haray hiɓe toro fahin e ley konngol secte national affaire religieuse on ha hewta association on si tawi woni en heɓani duɗe ka meɗen ka sous-préfecture ji meɗen ka koɗoli meɗen yani ko wiyete l'école ji madrasa haray ko jannguden ɗo ko gara ha waweten maleroygol ɗum hara ɗum laawaki en fi hon ɗum si tawi buy e men iwiɗo hooti tawi hay si faljiɗon e har feere mara ko fallita ɗum haray ko ɓe ɓurton woni tawoyde ɗum haray ɓe holli ɗon kañum kadi ko kamɓe tuno woni ko pré ono e hollinden toɓɓere ɗon e inde maɓɓe kono haray kamɓe haray ɓe yeeli yo taw tawata sen iwiɗo hiɗe mari kadi ka fotte janggen tawata hiɗe mari duɗe hiɗe mari l'école ji ka meɗen si en hooti haray ɗen toɓɓe ɗiɗi ɓe wattanila e majje. Donc, sans vouloir trop vous retarder, je voudrais très sincèrement vous féliciter, vous remercier pour la qualité du bon déroulement de cette présente cérémonie et avec tout l'espoir que le savoir, la formation que vous avez eue ici pourront être profitables pour vous-même, pour vos communautés, pour la nation. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est grâce à nos dirigeants au plus haut niveau qui sont en train d'œuvrer pour maintenir dans la paix, dans l'unité nationale. Je voudrais parler de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils sont en train d'œuvrer pour le maintien de la paix
de l'unité nationale, de la quiétude sociale dans notre pays, vous, les religieux, avec tout votre bagage culturel, on vous demande d'œuvrer aux côtés des autorités pour le renforcement de cette paix, pour le renforcement de cette cohésion sociale, pour le renforcement de cette unité nationale, car la Guinée nous appartient tous et aucun de nous ne doit œuvrer à la division, aucun de nous ne doit œuvrer au déchirement de notre pays plutôt qu'à œuvrer pour la paix et pour l'unité nationale. haray ko ɓe hollatano ko wondema hara ɓe weltanike en e sifaɗe tummonire e ɗe wonɗen e wadde ɗo yen anditu haray ko tumminiren ɗo ko fi dina l'islam noon ko yewtata ko fi ɓuttu ko fi ɓaltal ko fi nanodiral ko tippude ɗum haray hiɓe holla en ɗo e ley konngol mo allah ardini leydi ndin fewno ɗo ɗum ko président meɗen o général Mamadi Doumbouya haray hiɓe dari fiino ɓuttu e ɓantal e tabikal e sakora e nder leydi lagine ndin fof haray enen kadi hella meɗen hiɗen haali sembinde ɓe ɗum sabuna si ɓutti ko enen ɓura attoto heɓde nafa yo Allah dandu aksu muɗum ko enen attoto lorrade donc haray hiɓe tori en yen jokku sifa ɗum jogodiren ndaren ko honno dira meɗen ka yarata hara en barmodiral hay e goto sabuna lagine ko enen fof hawti lagine en fof hiɗen fota e nder lagine hella noon ka Allah ko Allah wi inna akramakum indallahi atqakum kono ka leydi meɗen ɗo kala jeyaɗo e leydi ndi mo ɓeyno mara haqqe e mayri hino wawi wonde e nder mayri e hoore ɓuftu o nantodir. Merci beaucoup. Par ces mots, au nom de Monsieur le Préfet, je vous rassure de sa disponibilité à être à vos côtés partout où besoin sera et je déclare clos les travaux de la formation pour les imams à travers l'ONG Aprocid. Je vous remercie. e kala si fadi cérémonie ji ka wonɗen ko wonɗen e wadde haray ɓe tamboto tan yenno ɓe heɓiri feere noon fof haray tippude ɗum ɓe watti haray yewte ɓe déclari ɗo hombugol ngaal tummodiral meɗen ngal waɗɗen ɗo e nder nde balɗe ɗo hande e nde aseweere ɗo haray ɓe jarni en fof weltanke fof. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le point suivant, c'est les bénédictions. Nous allons passer la parole au secrétaire communal des affaires religieuses, El Hajj Mohamed Muntaga Baldé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين آمين يا إخوان آمين آمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه والدائمه في الدين والآخرة ونسأل يا رب اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا